Seenaan kun afaan lamaan qophaa'ee afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin በአማርኛና በኦሮምኛ ነው የቀረበው። የህይወት ታሪኩ በጣም አጭር እና በአጣዳፊ ሁኔታ ተዘጋጀ እንድታዳምጡልኝ ጠይቃለሁ። ሴና ገባባ ዶክተር ከበጃ አርቲስት አሊ ብራ ኦዳ ጉዲች አርቲ አፍሪካ መቃን ኢሳ ከንጀል ቀባ አሊ መሐመድ መቃን ሞቲ አርቲ ተውሳቲን ኢቲን ቤከሙ አሊ ብራ ከንቴ ፊ ወረሰት ዲያተኒን አዴሮ ጀደሜ ከንዋመሙ ዶክተር ከበጃ አሊ ብራ አባይሳ ኦቦ መሐመድ ሙሳ ፊ ሀዴሳ አዴ ፋጡማ አሊራ ከለኮይሰ ኢትዮጵያ ዳ ጂአጭ አምሳዳ በረኩ ደሰገል አፉርታም መጋላ ድሬ ዳዋ ገንደ ቆሬት ዳላቴ አሊ ብራ በርኖተ ኢሳ አፋን አረባ ፊ ቁራን በረቹዳን ኤገሌ በርኖታ ኩታ ተኮፋ መነ በርኖታ መድረሳ ጀዲዳ የሙፊ መነ በርኖታ ኡልሞኮን እንጀደሙቲ አቹማ ድሬ ዳዋት በረቴ ኢታንሴቲስ ሰደርካ ለመፋ አሞ ፍንፍኔ መነ በርኖታ ካቴድራሊቲ በረቴ ኤጋ አሜሪካ ዴምሞ ካሊፎርኒያ ኮሌጂ ሳንታ ሞኒካቲ ኦጉማ ሙዚቃ በረቴ ኤቢፈሜ አባን አሊ ብራ ኢልሚ ሳኒ በረቴ መካኒክ አከተውፍ ሐዋ ከን ቱረን ተውስ እንገሩ ጆሉማን ኤገሌ ፈዲ ስፖርቲ ፊ ሙዚቃዳ ከንቀቡ ነማ የሮ ባዬ ፊልሚ ላሉ ጃለቱ ቱሬ አከለ ለኮይሰ ኢትዮጵያ በረ ኩዳሰ ገልሸንተሚ አፉር ሴና አርቲ አመያ ኦሮሞ ከይሰት ቦቆና አዳ ከንበኔ ባንዲን ኡርጂ በከልቻ ቃመሶቺ ቀብሶ አፍረንቀሎቴ ሁንዳውን አሊ ብራቲፍ ጨራ አዳቲ ኡሜ ሀዊ ፊ ፈዲሳ ጉተቹፊስ ከራበኔፍ ባንዲን ኡርጂ በከልቻ ከነንገፎታ ዮተው ባንዲ ሪያ ጃለላሞ ጋዲ ሰባ ባንዲ ኡርጂ በከልቻ ጀለቲ ካን አርቲስቶኒ ጀላ እቲ ጉደተን ቱሬ አሊ ብራቲስ ሚሴንሰ ባንዲ ሂሪያ ጃለላቴ ኦጉማ ኦምሪ ጉቱ ኡመተ ኢሳ ኢትንተጃ ጅሌ ቶኮ ጀዴ ጀልቀቤ በሩማ አርቲ ጀልቀቤ ሰን ሰገንታ ቶኮረት ባንዲ ኡርጂ በከልቻ ወጂን ወሌ ኢሳ ተንጀልቀባ ብሬ አዳበሬ ጀት ወልሴ ስርቢ ኢሳቲ ፊ ሰገሌን ኢሳ ባዬ ጃለተሜፍ ስርቢ ኩን መቃ ኢሳቲስ ጅጅሬ አሊ መሐመድ ጀቹ ነፌ አሊ ብራቴ ወሌን ወኪን ስርቢ አሊ ብራዳ ጋፈ ዳኢማ ብራዳ በረጄ ወልሴ ኩኒስ አዳፊ አርቲ ኦሮሞ አዳፊ አርቲ ኦሮሞቲፍ ብራም በሪሁ ኢሳ በሪ ኢፋ ዱፉ ኢሳ ከኒብሱፊ ሴና አርቲ አመያ ኦሮሞ ከይሰቲ ሞቲን አርቲ ደለቹ ኢሳ ከን ኢፍቶምሴ ቱሬ አካቱመ ከናን አርቲስት አሊ ብራ ባንዲ ሂሪያ ጃለላራ ገረ ባንዲ ኡርጂ በከልቻ ኦልጉደቴ ጃለላ ፊ ከበጃን ስመተሜ ጉደዱ ጀደሜ ቢፈሜ አርቲስቶቶ ጉርጉዶካ ዶክተር ከበጃ አሊ ሸቦፋ ወጂን ወልሱ ትፉፌ መላረ ጀልቀበ ከናኒስ አርቲ አመያ ኦሮሞ ቡኡሬይሴ ጃሬ ጉድሴ ደጋግሴ ተደርካ ፊጤራን ገሄ ኦፊፊስ በከልቻ አርቲ ኦሮሞ ተ ዱከነ ኡመተ ኬኘረ ቱሬ ገረ ኢፋት ጅጅሩፍ ቆደ ጉዳ ጉማቼ መጋላን ድሬዳዋቲስ ቃንቄ አርቲን አመያ ኦሮሞ እቲ ቀብሲፈሜ ጅዱገለ ቀብሶ አከታቱ ሾረ ጉዳ ተባቴ ዶክተር ከበጃ አሊ ብራ ሂሮ ተሳወጂን ሀረርጌ ከይስ ዶ አዳዳ ናነዌ አገርሲሰ ሙዚቃ ኡመታፍ ዴሳ ኤገቱሬ ቦደ ዋሚቸ ከበጃ
Jibuutii irraa baandii urjii bakkalchaatiif dhufeen isaa fi hiriyoonni isaa gara Jibuutii deemuuf agarsiisa muuziqaa biyya alaatti yeroo jalqabaatiif dhiyeessuuf akka hayyamamuuf gaaffiin mootummaaf dhiyeessan fudhatama waan dhabeef hayyama mootummaatiin ala gara Jibuutii imaluuf dirqaman. Imalli kunis Alii Birraa imala kanaanis Alii Birraa daangaa Jibuutitti qabamee ji'a tokko hidhame. Gaafa agarsiisa muuziqaa Jibuutitti xumuranii deebi'an ammoo Alii Birraa fi hiriyoonni isaa hundi hiriyoonni baandii urjii bakkalchaa hundi hidhaadhaaf saaxilaman. Isaan keessaa haala adda ta'een Alii Birraadhaa namoonni isa gaafatu baay'ee waan tureef akka gara biraa wayya jedhanii magaalaa Diree Dhawaadhaa fuudhanii magaalaa Harar geessanii Harar keessatti yeroo baay'ee hidhamee ture. Eega hidhamee booda artist Alii Birraa gara Finfinnee godaane. Mootiin aartii kun yeroo Finfinnee dhufa biyyaaf keessummaa waan tureef rakkoo guddaa mudatus handura Oromiyaatti galuusaa akka carraa guddaatti fudhatee itti fayyadame. Gitaara qabatee sirbuudhaan Finfinnee keessatti yeroo gabaabaatti beekamtii olaanaa gonfate. Achumaan orkeestiraa Kibuur Zabanyaa keessa yeroo dheeraadhaaf artistoota beekamoo akka Xilaahun Gassasee, Mahmud Ahmed, Busunesh Baqqalaa fi kanneen fakkaatan wajjin tajaajilee jira. Tajaajila kana booda haalli ture waan ittiin toliniif kana booda deebi'ee muuziqatti deebi'u jedhee murteeffatee harka maratee taa'e. Yeroo kana hogganoonni kubbaaniyyaa baabura lafaa Itoophiyaa Idris Abdulleefaan warri afran qalloo baandii kanaas duraanis moggaasan hundeessan gara Awaash dhaqee makaanika bishaanii motora bishaanii ta'ee akka tajaajilu hojii uumanii fi Awaashitti galee achi ture. Haa ta'u malee nama aartiif uumame waan tureef aartiirraa fagaachuun baay'ee isa rakkise. Waan ta'eefis Finfinneetti deebi'ee ergama aartummaasaa uumamaan kennameefiin uummata tajaajiluu itti fufe. Akkaatuma kanaan adeeroo Alii Birraa seenaa aartii Oromoo keessatti magaalaa Finfinneetti baandii ammayyaa afaan Oromootiin tajaajilaa ture. Baandii Aduu Birraa jedhamu hundeessuudhaan iddoo bashannanaa afaan Oromootiin tajaajilu yeroo jalqabaatiif uumee hojii jalqabsiise. Baandiin Aduu Birraa kunis baay'ee jaalatamaa ture. Kanaafis gaheen Alii Birraa baay'ee guddaadha ture. Sana booda baandii kana hiriyoota isaatiif dhiisee Finfinnee keessatti Ibex Band, Itoostar Baandii fi baandiilee ammayyaa hedduu wajjin hoteela De Afrique, Ras Hotel, Harambee, Hiltanii fi iddoolee kabajaa guguddoo irratti muuziqaa yookiin naayit kilabii warra jedhaman fa'aa wajjin hojjechuudhaan hojii guddaa hojjete. Bara Oromummaan miidhaa guddaa keessa ture san magaalaa Finfinnee keessatti walleelee sirboota afaan Oromoon mimiidhamoo dhageeffamanii hin quufamne kaasetaan waraabsisee ummataaf dhiyeessuudhaanis muuziqaan ammayyaa Oromoo industirii gabaa muuziqaa biyyaa keessatti fudhatama guddaa akka argatuu fi sadarkaa olaanaarra akka gahu cimee hojjete. Sirboota bara san ummataaf dhiyeessaa tureen sagalee ummata keenyaa kan ukkamamee turee fi kan ukkamamee ture ifatti baasu sirboota hawwatoo fi jaalatamoo onnachiisoo fi gammachiisoo baasuudhaan akka biyyaatti aartistii hiriyaa hin qabne ta'aa dhufe. Aartistoota jalaa dhufaniifis fakkeenya guddaa ta'e. Artist Alii Birraa qabsaa hangafa goota olii falmaa mirga namoomaa fi abokaatoo haqaa ta'uudhaan Oromummaan akka dagaagu ummanni keenya akka ol baratu miidhaan isarra gahaa tures addunyaatti akka dhaga'amu adda durummaan qabsaawaa ture. Meeshaa muuziqaa fi sagalee isaa akka meeshaa qabsootti fayyadamuudhaan karaa nagaatiin lolee lolchiise qabsaawee qabseesse roorroo Oromoo irratti gahaa ture dura dhaabbatee falme. Ummanni keenya mirgaa fi bilisummaa isaaf akka falmatu kakaase sagalee haqaa fi bilisummaa ummata keenyaa ta'ee tajaajile. Aartii Oromoo fi Itoophiyaa sadarkaa olaanaarraan gahuudhaafis qooda murteessaa gumaache.
Artist Ali Birraa artistii Oromoo Itoophiyaa fi Afrikaa ogeessa hiraa hin qabne ta'uusaa hojii umurii isaa guutuu hojjeteen ifatti agarsiisee jira. Saboota Itoophiyaa walitti dhiyeessuu fi tokkoomsuuf qabsaa'ee jira. Bara Itoophiyaa keessatti loogii fi walqoodinsi babal'aan jalqabe keessatti ummata Oromoo tokkoomsuu fi wal jaalala ummatoota biyyattii jidduutti cimsuudhaaf haati teenya takka maaltu addaan nu baase jedhee wallisuudhaan sagalee tokkummaa ol fudhatee dhageessise. Sagalee jaalalaa fi tokkummaa ta'uudhaan wal jaalala ummatoota irratti ejjennoo cimaa qabu kanaas karaa adda addaatiin ibsee jira. Dooktara kabajaa Ali Birraa afaan 7 dubbata. Afaanota 6 jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Somaalee, afaan Arabaa fi afaan Suwiidiniin sirbee jira. Afaan 6 sirbe yommuu jennu akka wallisoota birootti afaan qo'atee osoo hin taane afaan sirriitti beekuun akka afaan isaatti lakkaa'uun kan sirbe waan ta'eef baay'ee jaalatamaadha. Biyya Suudaan keessatti Ali Birraa akka artistoota Suudaanitti lakkaa'ama. Somaaliyaa keessatti akka wallistoota isaaniitti lakkaa'ama. Dooktara Ali Birraa abbaa ogummaa hedduudhaati. Ogeessa aartii afaanii fi aadaati. Wallisaa cimaadha. Meeshaalee muuziqaa gosa 5 taphachuu danda'a. Qindeessaa muuziqaa qindeessaa muuziqaati. Yadaloo hawwataa qalbii namaa keessa dafee seenu yeroo hunda jaalatamu baasa. Hundaa ol sagalee addaati qaba. Kunis artistoota baay'eedhaan adda isa taasisa. Waltajjii irratti yeroo sirbu baay'ee namatti tola. Ija namaa hawwata. Faranjoonni magnetic attraction qaba jedhaniin. Dhimmoota jiruu fi jireenyaa kan irratti hin wallisin hin qabu. Sirboonni isaa qulqullina ogummaa kan qaban, ergaa cimaa kan dabarsanii fi sagalee isaa baay'ee miidhagaan kan sirbaman waan ta'aniif yeroo hunda hawwatoodha. Kunis artist Ali Birraa jecha muuziqaan afaan addunyaati jedhu artistii qabatamaan agarsiise isa taasiseeti jira. Akka waliigalaatti Dooktara kabajaa Ali Birraa sirboota 267 sirbee jira. Sirboonni isaa hundinuu jaalatamoo fi hawwatoodha. Sirboota hin dulloomnee fi yeroon ittiin dabrine kan yeroo hunda dhageeffatamu. Muuziqaan isaa daangaa yeroo cabsee dhaloota irraa dhalootatti darbaa bara baraan kan jiraatudha. Sirboonni isaa jaalatamoo fi hawwatoo waan ta'aniif artistoonni Oromoo afaan Oromoo hin beeknes baay'een itti fayyadamu. Kilaboota muuziqaa hunda keessatti sirbi isaa baay'ee barbaadamadha. Sirna cimaa fi sagantaa adda addaa miidhagsuu fi hundaa ol filatama. Namni akka Ali Birraa baay'eedhaa miti. Jaarraa tokko keessatti al tokko mul'ata. Adeeroon nama akkasiiti. Nama addaa kan yeroo gabaabaatti nama isa fakkaatu argachuun hin danda'amnedha. Dooktara kabajaa jaalatamaa fi kabajamaan artist Ali Birraa biyya itti dhalate keessatti ummata irraa dhalatee fi isa guddiseef qabsaa'uu fi sagalee ummata ukkaamamee ta'ee tajaajiluu isaatiif osoo kabajaan isaaf maluu humnoonni mootummaa bara sanii ija hamaan waan laalaniif yeroo baay'ee dararaa guddaaf saaxilamee ture. Waan ta'eefis haadha warraa isaa yeroo sanii addee Birgitta Aastrom tan lammii Suwiidin taatee fi Itoophiyaatti dippiloomatii biyya ishee taatee hojjechaa turte tan yeroo ammaa lubbuun hin jirre wajjin bara 1977 biyyaa bahee gara Suwiidin godaane. Achi booda Suwiidin Ameerikaa fi Saawud Arabiyaa keessa jiraachaati ture. Sana booda immoo Kaanaadaatti galee hamma gara Itoophiyaa deebi'ee dhufetti Kaanaadaa keessa waggaa dheeraadhaaf jiraachaa ture. Achittis addee Lilli Maarqoos tan akka aadaa Oromootti moggaafamtee addee Lilli Birraa maqaa jedhamuun waamamtu wajjin bultii ijaaree hamma ammaa ishee wajjin jireenya gaarii jireenya jaalalaa jiraachaa ture. Yeroo biyya alaa ture keessattis hojii isaa itti fufuudhaan Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa jiddugala bahaa keessa naanna'uudhaan biyyoota adda addaatti agarsiisa muuziqaa dhiyeessuudhaan ambaasaaddara Oromoo fi Itoophiyaa
ta'ee maqaa uummataa fi biyya keenya sadarkaa olaanaan ol kaaseeti jira. Hawaasa diyaaspooraa yaaddoon biyyaa itti cimes booharsaa jajjabeessaa nama turedha. Adeeroo Ali Birraa mootiin aartii abbaan jaalalaa fi haqaa sagaleen uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo hunda nama gamna fageessee yaadu waan tureef yeroo biyyatti galuun barbaachisaadha jedhee amanetti gara biyyaatti deebi'ee uummata isaaf dheebotoo fi inninis baay'ee yaade jidduutti argamee jaalalaa fi kabajaan dabaalamee nagaa fi gammachuun biyya keessa jiraachaa ture. Odaa guddaa fakkeenya dhalootaa ta'ee aartistootaa fi qabsaa'ota karaa dhugaatiin Oromummaa dagaagsuu fi biyya ijaaruu irratti bobba'an baay'eedhaa soratee jira. Ali Birraa abbaa mul'ataati. Gaafa Oromummaan dukkanaa ture keessatti karaan galma abbaa gadaa eessa jedhee sirba gaaffii cimaa kaasu sirbe. Erga sirba kana hollise waggaa dheeraa booda biyyatti deebi'ee gaaffiin isaa deebi'ee waan hawwee ijaan argee eebba galma abbaa gadaa irrattis argamee Oromoon ol ka'uu isaatis mataa ol qabachuu isaatis argee gammachuu fi injifannoodhaan uummata keenya tajaajilaa ture. Ali Birraa mootiin aartii keenya uumama isaatiin nama jaalatu hunda kabaju ija tokkoon laalu arjaa kanneen quufne gara laafaa fi taphataa kofalchiisaa qoosee gammachiisaa koomeediyaanii jechuun ni dandama. Dooktar Ali Birraa abbaan aartii Oromoo Itoophiyaa fi Afrikaa hojii seena qabeessa ilmi namaa hundi jaalatuu fi ittiin boonu hojjechuu isaatiin sadarkaa addunyaatti beekamtii fi kabajaa olaanaa gonfatee jira. Akka addunyaatti hayyootaa fi ogeessoonni muuziqaa baay'een hojii isaarratti qorannoo geggeessanii jiran. Akkasumas badhaasota lakkaa'amanii hin dhumne yeroo agarsiisa aartii dhiyeessu argatuun addatti badhaasa sadarkaa addunyaatti fudhatamaa fi kabajaa olaanaa qaban kanneen dhibbaa olitti lakkaa'aman biyyoota, mootummoota, dhaabbilee fi waldayoota, yuunivarsiitotaa fi karaa adda addaatiin argateeti jira. Isaan keessaa akka addunyaatti aartistii urjii Afrikaa jedhamee Kaanaadaatti badhaafamuun isaa, Oromiyaa keessatti ammoo kabajamoo ministeera muummee Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed irraa meedaaliyaa kabajaa olaanaa argachuun isaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa maqaa mootummaa fi uummata Oromootiin lishaanii olaanaa beekamtii olaanaa fi kabajaa guddaa akkasumas mana jireenyaa fi konkolaataa fi akkasumas deeggarsa adda addaa yuunivarsiitii Jimmaa fi Dirree Dhawaarraa dooktara kabajaa argachuunsaa yuunivarsiitii Jimmaatti manni barnootaa muuziqaa maqaa isaatiin moggaafamuunsaa magaalaa Adaamaatti daandiin magaalaa Dirree Dhawaatti paarkiin maqaa isaatiin moggaafamuunsaa akkasumas dhaabbilee badhaasa adda addaarraa badhaasa tajaajila olaanaa umrii guutuudhaa argachuunsaa kanneen fakkaatan akka fakkeenyaatti tuquun ni danda'ama. Dooktara kabajaa Ali Birraa waggoota kurnan dabran kana dhukkuba adda addaatiin midhamaa kan ture ta'us rakkoo fayyaa isa mudate gargaarsa rabbiitiin mo'achaa dhibee isaatis wallaanamaa fi oobsee danda'a uummata booharsuu fi onnachisuu cimee itti fufee ture. Yeroo dhiyoo as ammoo rakkoon fayyaa waan itti cimeef biyya keessaa fi biyya alaatti yaalama erga ture booda Enkoleelessa 27 galgala boqachuudhaan addunyaa kanarraa godaaneeti jira. Odaa guddaan aartii Oromoo Itoophiyaa Afrikaa fufee jira. Biyyi keenya Itoophiyaanis ilma ishee hangafticha dhabdee jirti. Aartistii guddaan kun ijoollee gudeeda sarraa argate qabaachuu baatus aartistoota kumaataman lakkaa'aman akka ijoollee isaatti horateeti jira. Dooktara kabajaa Ali Birraa hojii aartii waggaa 60 guutuu hojjeteen laphee uummata keenyaa keessa bara baraan jiraata. Nama mana keenyatti ergaa guddaa nuu dhaame yaadannoo nuu kaa'e badhaasa adda addaa nuu kenne waan ta'eef yeroo hunda ni yaadanna. Hojii boonsaa hojjeteenis baraan yaadatamaa faarfamaadhaati jirata. Rabbi jannataan haa qananiisu maatii isaa
haadha warraa isaa addee Lillii fi akkasumas hunda keenya inni ilma abbaa biyyaatis waan ta'e hundi keenya rabbi isa jannataaf nummoo obsa nuuf haa kennu jedha. Galatooma afaan Amaaraatiin gabaabsee. የክብር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ የአፍሪካ ታላቁ የጥበብ ዋርካ አጭር የህይወት ታሪክ ባለፉት 60 ዓመታት በኢትዮጵያ የጥበብ ሰማይ ላይ ነግሶ የትውልድ ተምሳሌት ሆኖ የኢትዮጵያ ሙዚቃን ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር ረገድ ወሳኝ ድርሻ ከተጫወቱ ድንቅና አንጋፋ የጥበብ ባለሙያዎች አንዱ የሆነው ታላቁ አርቲስት የክብር ዶክተር አሊ ቢራ ከአባቱ አቶ መሐመድ ሙሳና ከእናቱ ወይዘሮ ፋጡማ አሊ በ1940 ዓመተ ምህረት በድሬዳዋ ከተማ ገንደቆሬ አካባቢ ተወለደ። የልጅነት መጠሪያ ስሙ አሊ መሐመድ ሙሳ የሆነውና አሊ ቢራ በሚል የጥበብ ስሙ የሚታወቀውና በቅርብ ወዳጆቹ አዴሮ ወይም አጎት በሚል የፍቅርና የክብር ስም የሚጠራው ይህ የጥበብ ሰው በሕፃንነቱ የአረብኛና የቁርአን ትምህርት ሲማር ቆይቶ ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ደረጃ መድረሳ ጀዲዳ በሚባለው ትምህርት ቤት እንዲሁም በሉል መኮንን ትምህርት ቤት የተማረ ሲሆን አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ በካቴድራል ትምህርት ቤት ትምህርቱን ተከታትሏል። ከሀገር ውጭም አሜሪካ ካሊፎርኒያ ሳንታ ሞኒካ ኮሌጅ የሙዚቃ ትምህርት በመከታተል የጥበብ ዕውቀትና ክህሎቱን አሳድጎ በላቀ የሙያ ብቃት ህዝብን ለማገልገል ያለውን ፍላጎት በተግባር አረጋግጧል። የክብር ዶክተር አሊ ቢራ አባት ልጃቸው አድጎ መካኒክ እንደሆንላቸው ድሬዳዋ ባሉ ፋብሪካዎች እንዲቀጠርላቸው መኙ ነበር። ቢሆንም አርቲስት አሊ ቢራ በልጅነቱ ዝንባሌው ስፖርትና ሙዚቃን መውደድና ሲኒማን መመልከት ነበር። በልጅነቱ ያደረበትን የሙዚቃ ፍላጎት ለማርካትና የህይወት ጥሪው የነበረውን ትክክለኛ ጉዞ ለመጀመር በ1954 ዓመተ ምህረት በድሬዳዋ ከተማ የኦሮሞ ባህልና ጥበብ ማሳደግን ዓላማው አድርጎ የተቀሰቀሰው የአፍረንቀሎ እንቅስቃሴ ውጤት የሆነውና በተለምዶ አፍረንቀሎ ባንድ የሚባለው ኡርጂ በከልቻ ባንድ መቋቋም ለወጣቱ አሊ ልዩ አጋጣሚ ፈጠረለት። በወቅቱ የኡርጂ በከልቻ ባንድ አንጋፋ ሙዚቆችን ይዞ በስሩ ሂሪያ ጃለላ የተባለ የታዳጊ አርቲስቶች የሙዚቃ ቡድን ስለነበረው ወጣቱ አሊ መሐመድም ሂሪያ ጃለላ ወይም በአማርኛ የፍቅር ጓደኞች እንደማለት ነው። በዚህ ባንድ አባል በመሆን የህይወት ጥሪ ወደ ነበረውና መላ እድሜውን ወደ አሳለፈበት የሙዚቃ እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ ጀመረ። በ13 ዓመቱ በድምፃዊነት ስራውን እንደጀመረ የዋናው አፍረንቀሎ የሙዚቃ ቡድን ማለትም ኡርጂ በከልቻ ባንድ ባዘጋጀው አንድ የበዓል ዝግጅት ላይ ቢራ ዳበርሄ ኢልሊን ኡርጎፍቴ የተባለ የመጀመሪያ ዘፈኑን ለህዝብ በማቅረብ የድምፅና የአዘፋፈን ልዩ ብቃቱን በአደባባይ አስመሰከረ። የቢራ ወቅት መጣ አበባው አወደ የሚል ጥሬ ትርጉም ያለው ይህ የአርቲስት አሊ ቢራ የመጀመሪያው ዘፈን በእርግጥም በኦሮሞ የዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ መከፈቱን ለአፋን ኦሮሞ ዘመናዊ ሙዚቃ ብሩህ ዘመን እየመጣ መሆኑን እንደዚሁም በኦሮሞና በኢትዮጵያ የሙዚቃ እድገት ውስጥ ልዩ ታሪክ የሚሰራ ታላቅ የሙዚቃ ንጉስ መወለዱን ያበሰረ ልዩ ዘፈን ሆኖ በታሪክ ተመዘገበ። አሊ መሐመድ ሙሳም አሊ ቢራ በተባለ የጥበብ ንግስና ስሙ ነግሶ መጠራት ጀመረ። አንጋፋነቱንም ከታላላቆቹ ተረክቦ በጥበብ አድማስ ላይ በልጅነቱ እንደነገሰ እንደተወደደ እንደተከበረ ሙሉ እድሜውን የኢትዮጵያና የአፍሪካ ምርጥ የጥበብ ሰው በመሆን አገለገለ። ይህ ባለብዙ ተሰጥኦ የጥበብ ሰው ከሂሪያ ጃለላ ባንድ ወደ ዋናው አፍረንቀሎ ሙዚቃ ባንድ ወደ ኡርጂ በከልቻ ባንድ አድጎ ከታላላቆቹ ሙዚቃ ባለሙያዎች ከነ የክብር ዶክተር አሊ ሸቦና ከጓደኞቹ ጎን ተሰልፎ በየመድረኩ ቀርቦ በመዝፈን በድምፃዊነት ህዝብ ማገልገሉን ቀጠለ። በግል ጥረቱ ሊድ ጊታር፣ ቤዝ ጊታር፣ ፒያኖ፣ ኦርጋን፣ አኮርዲዮ፣ ኡድ የመሳሰሉትንና ሌሎችንም የሙዚቃ መሳሪያዎች በመማር የራሱን ዜማዎችን እየደረሰ መስፈንና ጓደኞቹንም በሙዚቃ በማጀብ ድንቅ አርቲስት ሆኖ ቀጠለ። በዚህም የአፋን ኦሮሞ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክን ቀየረ።
የኦሮሞ ዘመናዊ ሙዚቃን መሰረት ጥሎ ገንብቶና አሳድጎ ለታላቅ ደረጃ በማብቃት የዘመናዊ የኦሮሞና የመላ ኢትዮጵያ የጥበብ መሐንዲስ ለመሆን በቃ። የሙዚቃ ንግስናውንም በላቀ ደረጃ አረጋገጠ። የድሬዳዋ ከተማም የኦሮሞ የዘመናዊ ሙዚቃ ማዕከል እንድትሆን ወሳኝ ድርሻ ተጫወተ። የክብር ዶክተር አሊ ብራ ከጓደኞቹ ጋር በየአካባቢው የዞረ የሙዚቃ ስራዎቹን በማቅረብ በአጭር ጊዜ እጅግ ታዋቂና ተወዳጅ አርቲስት ሆኖ እያገለገለ ዓመታትን አስቆጠረ። ከዚህ በኋላ በኦሮሞ ሙዚቃ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን የሙዚቃ ትርኢት በውጭ ሀገር ማለትም በጅቡቲ ለማቅረብ ለኡርጂ በከልቻ በመጣው ግብዣ መሰረት ከጓደኞቹ ጋር ወደ ጅቡቲ ያደረጉት ጉዞ ለእሱም ለጓደኞቹም ችግርን አስከተለ። ጅቡቲ ሄደው ሙዚቃ ለመጫወት ፍቃድ ጠይቀው በመከልከላቸው ያለ መንግስት ፍቃድ ወደ ጅቡቲ ጉዞ አደረጉ። ምንም እንኳ ከህዝብ ጋር ተገናኝተው የሙዚቃ ስራቸውን ማቅረብ የቻሉበት አጋጣሚ ቢሆንም አርቲስት አሊ ብራ በጅቡቲ ድንበር ለአንድ ወር ታሰረ። ወደ አገር ቤት ሲመለሱም እስራት ሽልማቸው ሆነ። በወቅቱ የአሊ ብራ ጠያቂ ህዝብ የድሬዳዋ እስር ቤትን በማጨናነቁ ወጣቱ አርቲስት ወደ ሀረር ተወስዶ ለረጅም ጊዜ እንዲታሰር ተወስኖ ተፈጸመበት። የሙዚቃ ባንዱም ተበተነ። በመሆኑም ይህ ታላቅ አርቲስት ህይወቱን ለመታደግና የሙዚቃ ፍቅሩንም ለማርካት ድሬዳዋን ለቆ ወደ አዲስ አበባ መጣ። በዚያውም በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ከታላላቆቹ የኢትዮጵያ አርቲስቶች ከነጥላሁን ገሰሰ፣ መሐሙድ አህመድ፣ ብዙነሽ በቀለና ከመሳሰሉት ጋር ለ3 ዓመት አገለገለ። ከዛ በኋላ በወቅቱ በነበረው አንዳንድ ሁኔታ በመከፋት ጨርሶ ከሙዚቃ ዓለም ለመሰናበት ወስኖ እሱን በሚያውቁ የምድር ባቡር ኩባንያ ኃላፊዎች አማካይነት ወደ አዋሽ ከተማ ሄዶ የምድር ባቡር ጣቢያው የውሃ መካኒክ በመሆን ለማገልገል ተገደደ። ይሁን እንጂ ለጥበብ በመፈጠሩና በሙዚቃ ዓለም ውስጥ ሆኖ ህዝብን ማገልገል የ40 ቀን እድሉ በመሆኑ ከተወሰኑ ዓመታት ቆይታ በኋላ ውሳኔውን ቀይሮ ወደ ሙዚቃው ተመልሶ ፍንፍኔ ውስጥ ስራውን ቀጠለ። በፍንፍኔ የመጀመሪያው የኦሮሞ ሙዚቃ ባንድ የሆነውን አዱ ብራ ባንድ በመመስረት በሙኒክ ክለብ፣ በዛምቤዚ ክለብና በመሳሰሉት የምሽት ክለቦች ሲሰራ ቆየ። በኋላም ባንዱን ለጓደኞቹ ትቶ በአገሪቱ ታላላቅ የሙዚቃ ቡድኖች በአይቤክስ ባንድ፣ በኢትዮስታር ባንድ እና በመሳሰሉት የሙዚቃ ቡድኖች ውስጥ በዲአፍሪክ ሆቴል፣ በራስ ሆቴል፣ በአራምቤ ሂልተን እና በመሳሰሉት ውስጥ በድምፃዊነት ከታላላቆቹ የአገሪቱ ድምፃውያን ጋር በምሽት ክለብ በመስራት ልዩና አቻ የሌለው የጥበብ ባለሙያነቱን አስመሰከረ። የአይቤክስ ባንድ መሪ በመሆንም አገልግሏል። ከሁሉ በላይ በስራውና በጸባዩ በሰው ወዳድነቱ እና በሰው አክባሪነቱ እጅግ መወደድን የታደለው አርቲስት አሊ ብራ የሙዚቃ ስራዎቹን አሳትሞ ለህዝብ በማቅረብም የኦሮሞ ሙዚቃ በሀገራችን የሙዚቃ ገበያ ውስጥ ተገቢ ስፍራ እንዲያገኝ አስችሏል። ከዚህም በላይ በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች በመስፈን ለኦሮሞ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ የሀገራችን የሙዚቃ እድገት መሰረት የሆኑ ስራዎችን አበርክቷል። ምርጥ ድምፃዊነቱንም በላቀ ደረጃ አረጋግጧል። አርቲስት አሊ ብራ በሀገራችንም ሆነ በአፍሪካ ልዩ የሚያደርጉት በርካታ ተሰጦች እና ያሉት እጅግ የሚደነቅ ድምፃዊ ነው። 7 ቋንቋዎችን እንደራሱ አፍ መፍቻ ቋንቋ ይናገራል። በ6 ቋንቋዎች በአፋን ኦሮሞ፣ በሶማሊኛ፣ በሐረሪ፣ በአማርኛ፣ በአረብኛ፣ በስዊዲሽ ቋንቋዎች ዘፍኗል። አስደናቂ የዜማ ደራሲና ሙዚቃ አቀናባሪ ነው። በዚህ መልክ ተስረቅራቂ ድምፅ ያለው ድምፃዊ፣ የበርካታ የተለያዩ ሙዚቃ መሳሪያዎች ተጫዋች፣ ሙዚቃ አቀናባሪ ራሱ ብቻ ሳይሆን ለጓደኞቹም ለአርቲስት ጥላሁን ገሰሰና ለአርቲስት መሐሙድ አህመድ ጭምር ዜማዎችን ደርሷል። በሀገራችን ከፍተኛ የድምፅ ቅላጼ ካላቸው ባለልዩ ተሰጥኦ ምርጥ ድምፃውያን አንዱ ነው። ለኦፔራ አዘፋፈን የሚመች ኦፕራ ድምፅ አለው። መድረክ ላይ ቆሞ ሲዘፍን ሰውን በፍቅር የመሳብ ልዩ ኃይል አለው። ማግኔቲክ አትራክሽን አለው ይሉታል። በአጠቃላይ የክብር ዶክተር አሊ ብራ በሕይወት ዘመኑ
267 ምርጥ ዘፈኖችን ዘፍኗል። ዘፈኖቹ በሙሉ በሁሉም የሚወደዱ ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ ነው የሚለውን አባባል በተግባር ያሳዩ የሀገራችን ወጣት ድምፃውያን ወደ ሙያቸው ሲገቡ ሙያቸውን ለማዳበር ከሁሉ በላይ የሚመርጡት በትንሽ በትልቁ የሚወደዱ በየትኛውም የሙዚቃ ዝግጅት ላይ የሚዘፈኑ ምርጥ ዘፈኖች ናቸው። ስራዎቹ ተሰምተው የማይጠገቡ ቋንቋውን ለሚችል ብቻ ሳይሆን ሙዚቃን ለሚወድ ሁሉ የሚስማሙ የማያረጁና የማይረሱ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፉ ዘመን ተሻጋሪ የአገር ቅርሶች ናቸው። አርቲስት አሊ ቢራ ያልዘፈነበት ህይወት ጉዳይ የለም። ፍቅርን፣ እርቅን፣ ሰላምን፣ መተሳሰብን አጉልቶ አሳይቷል። አንድነትን ሰብኳል። በአገራችን የፖለቲካ ልዩነትና በተለያዩ መንገዶች መከፋፈል፣ መናቆር፣ መጠላለፍ እያቆጠቆጠ በመጣበት በ1960ዎቹ ዓመታት እናታችን አንድ ነች፣ ምንድነው የሚያለያየን? ሀቲቴኛ ተካ ማልቶ አዳኑ ባሴ የሚል ብርቱ ጥያቄን በዘፈን በማንሳት መቻቻልና ተቀራርቦ ችግርን በውይይት መፍታትን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን የሚሰብክ ጥልቅ መልእክት ያለው ዜማ በማቀንቀን ፈርቀዳጅ የህዝቦች የአንድነት ድምፅ ሆኖ አገልግሏል። የአሊ ቢራ ድምፅ የፍቅርና የነጻነት ድምፅ ነው። ለኦሮሞ ህዝብና ለመላ ጭቁኖች መብት ነጻነትና እኩልነት ጠበቃ ሆኖ የዘመረ የቀሰቀሰና ህዝብን ያንቀሳቀሰ ወደር የሌለው ጀግና የህዝብ ልጅና ግንባር ቀደም የነጻነት አርበኛ ነው። በዚህ ስራውም ተወዳዳሪ የሌለው የመብት ተሟጋች በመሆን በኦሮሞና በኢትዮጵያ ብሔሮች ልብ ውስጥ ሁሌም ሲታወስ ሲወደስና ሲዘከር የሚሆን የህዝብ ባለውለታ መሆኑን በተግባር አስመስክሯል። በዘመን ተሻጋሪ ስራዎቹ የሁሉንም ቀልብ የሚስብ ተጽዕኖ ፈጣሪ የትውልድ ተምሳሌት ለመሆንም በቅቷል። በአጠቃላይ የክብር ዶክተር አሊ ቢራ በኦሮሞና በመላ የኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት ላይ ደማቅ አሻራ ያኖረና በቀላሉ የማይተካ የዘመን ክስተት ነው። የክብር ዶክተር አሊ ቢራ በድንቅ የጥበብ ስራው በቀድሞ መንግስት የክብር ዶክተር አሊ ቢራ የድንቅ የጥበብ ስራው በቀድሞ መንግስት ባለመወደዱ በርካታ እንግልት፣ እስራትና ችግር በተደጋጋሚ ደርሶበታል። ይህ አሳሳቢ ሁኔታ እየከፋ በሄደበት በ1977 ዓ.ም የስዊድን ዜጋና በኢትዮጵያ የአገሯ ዲፕሎማት ከነበረችው የቀድሞ ባለቤቱ ብርጊታ አስትሮም ጋር አገሩን ጥሎ ወደ ስዊድን ለመሰደድ ተገደደ። ለተወሰኑ ዓመታት ስዊድን፣ ሳውዲ አረቢያና አሜሪካ ኖሯል። ከባለቤቱ ከተለያየ በኋላም ካናዳን የረጅም ጊዜ የመኖሪያ ድርሻው አድርጎ ነበር። በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያና በመካከለኛው ምስራቅ በመዘዋወር የሀገራችንና የሕዝቦቿ የጥበብ አምባሳደር በመሆን አገልግሏል። በታላላቅ የዓለም መድረኮች ላይ ሰርቷል። ኢትዮጵያውያን የዲያስፖራ አባላትን በማዝናናትና በአይነ ህሊናቸው ሀገራቸውን እንዲያዩና ናፍቆታቸውን በሙዚቃ እንዲወጡ በማድረግ ታላቅ ውለታ ውሏል። ወደ አገሩ ከተመለሰ በኋላ አሊ ቢራ የህፃናት ትምህርት ፈንድ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት በማቋቋም ወገኑን ለማገልገል ከፍተኛ ፍላጎቱን አሳይቷል። አርቲስት አሊ ቢራ በጸባዩ ሰው ወዳድ፣ ትንሽ ትልቁን አክባሪ፣ ቸርና ለተቸገረ መስጠትና ለህዝብ መሰጠትን የታደለ በቀልድ እያዋዛ የማዝናናት ልዩ ተሰጥኦ ያለው ሁለገብ የጥበብ ሰው ነው። ራሱም ጥበብም ታሪክም ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ በዘፋኝነቱና በነጻነት ታጋይነቱ እንደተወደደና እንደተከበረ የዘለቀው ታላቁ የሙዚቃ ንጉሥ የክብር ዶክተር አሊ ቢራ ምጥቀት ላለው የሙዚቃ ስራው ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሽልማቶችን ከአገውና ከውጭ ሀገራት አግኝቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸው ከ100 በላይ ሽልማቶችንም ወስዷል። ምርጥ አፍሪካ ዘፋኝ ተብሎ ተሸልሟል። እንደዚሁም ከሀገር ውስጥም በአስተዋዩ መሪያችን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአንጋፋ የኪነ ጥበብ ሰዎች ሽልማትን ተሸልሟል።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የላቀ አገልግሎት ላበረከቱ የህዝብ ባለውለታዎች የሚሰጠውን ታላቅ የክብር ኒሻን መኖሪያ ቤትና ቤት መኪና የሸለመው ሲሆን የሕክምና ጉዳዮቹንም ያለ ችግር እንዲከታተል ከፍተኛና ያልተቋረጠ ድጋፍ አድርጓል። የጅማና የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎችም የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አበርክተውለታል። ከዚህም ባሻገር የጅማ ዩኒቨርሲቲ የሙዚቃ ትምህርት ቤት በስሙ ሰይሟል። አዳማ ከተማ ውስጥ መንገድ፣ ድሬዳዋ ውስጥ ደግሞ ፓርክ በስሙ ተሰይሞለታል። ከተለያዩ የጥበብ ሽልማት አዘጋጅ ድርጅቶች የዕድሜ ልክ የላቀ አገልግሎት ሽልማቶችንም ተቀብሏል። ታላቁ የሙዚቃ ንጉስና የኦሮሞና የአገራችን የሙዚቃ አባት የሆነው አርቲስት አሊ ቢራ ከአብራኩ የወጡ ልጆች ባይኖሩትም የትውልድ ተምሳሌት በመሆን በርካታ እውቅ አርቲስቶችን አፍርቷል። የሙዚቃ ስራዎቹ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ደማቅ አሻራ አስቀምጧል። በኦሮሞ የሞጋሳ ስርዓት ኢልሊ ቢራ ተብላ ተሰይማ ኦሮሞነትን የተቀዳጀችውና እየተንከባከበች እንደ ሐኪምም እንደ እህትም እንደ እናትም ተንከባክባ አብራ ከምትኖረው ባለቤቱ ከወይዘሮ ሊሊ ማርቆስ ጋር በተወለደበትና ከፍተኛ ሕዝብ ፍቅር ባገኘበት አገሩ በሰላምና በፍቅር እየኖረ በተደጋጋሚ ያጋጠመውን የጤና ችግር በውጭ አገርና በአገር ውስጥ እየተከታተለ ወገኑን በሙያው እያገለገለ ሰንብቷል። በመጦሪያ ወቅቱ ከፍተኛ ህመም አጋጥሞት በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ጥቅምት 27 ቀን ምሽት በተወለደ በ75 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አገራችን ኢትዮጵያም ታላቁና ተወዳጅ ልጇን አጣለች። ታላቅ ስራ ሰርቶ በህዝብ ልብ ውስጥ የትዝታ ቤቱን ገንብቶ ያለፈ በመሆኑ ስሙና ስራው ሕያው ሆኖ ይኖራል። አርቲስት አሊ ቢራ የሁሉም ወንድምና አባት በሁሉም ቤት በሁሉም ልብ የሚገኝ እንደመሆኑ ባለቤቱ ሊሊ ቢራን፣ ቤተሰቡን፣ አድናቂዎቹንና የጥበብ ልጆቹን ጨምሮ በሱ ከጎናችን መለየት ያዘናችሁ ሁሉ አላህ ብርታትን እንዲሰጣችሁ እንለምናለን። ለእሱም ጀነተል ፈርዶስን እንዲያወርስልን እንመኛለን። አመሰግናለሁ።